kajing ya keren, ya ki mat ki bakta, ya ke imlang salang, bat kajat penrio. Markhmat, bat kiri ukmat. Perlok mentagasngi hakajing keren jungi Markhmat berkiri pokmat kejela. Ngidan arngot ki sikapa sikhon keba lese kan dei kasian kebaningkong haka jingya lenti jong khasi kumkinomi khmat chaking darbar thawan kejela ba sikapa sikhon kin long ki MLA hakachuk house. Ngidan hangne ba Charles Pyngrope i belong i MLA jong kanong my constituency nang tab dei khon jungi ba David Nongrum ba mi khmat na pomorong kaneng constituency tinggi pediang subai pi bro ngot chikini ka jing keren jungi metagasngi ngin sedang ningkong na i kapa belong rong ba te kendiat ba pi kumnong mi khmat chaking darbar thawan kejela ni lese ki ba kidang luna ki batip spangka background jupi nangno pi khna hangno lakhai pi nangno pi pendap ikijing police school bar kumta ter hado ba pi na pendap ikijing police bachelor khandia spang jupi lakhai nga gsnong Darjeeling kemudian West Bengal nama hati por i pajungi beri engineer betri apa kini ki tea gardens apa ki dang long i try ki long ki parengkain ti lali pendap ikijing police na po London Namar kitu ki engines basnai ka slasha tu kupor ki one bit na England di pala ide engineer na pula pula na po UK pilat kain tika kam bade ka dia Duas area jungga West Bengal tingia sana shte kain ti mei jungi ri long i khasi ki bodeng kong e bodan ha tu ka jela apo district Darjeeling ni khon ter ni na dep kajing puli jonga apo St. Gothal's Memorial School bodeka school jongi Christian Brothers of India te hangni shillong idan St. Edmund School kidi ki joki congregation na puli ka senior Cambridge dong tu nang tangi wan pai sa shillong tinga dep ka graduation na po St. Edmund's College kind kumta der por pidang khna trai pidon sabar ka jalla trai kumno trai ka eka em jo pi tu por na ma phi lese pidon sabar ka jalla ka khamlong advance ka kom perkhat jo phi ma pi bon ki exposure sabar tu por bangidang pulia do class 11 de dang khasan snem kalta te adu ka jingtmu ka ibangin le hadina but padoni marbun sin akan mau sin bangi le cha Sikkim body Dr. Didi Lapang di tu por email don nang ste di kindo kan di Dr. Lapang i clean email ong na pringki khonjong fi nu ba dakat tam di email shuriki boro ki tips ni di uni bore Charles kumno la shuriki la shkud nang daken te report ngi perkhat ju perkhat ya kata ka jing kai ban long hadin kumba ki perkhat ki nam taken margani perkhat finga porong plus class 11 di usnem 1976 de telah bun step shuat di importi be kata ka in kain te PPD khon bakan no ngot pidan spara ni inri uspara na ki shrang adi khadu ni na saw shrang arkante te men rang ba jonga di la khlab mina kni ya usnem ara jakhadar itu de engineering batri ek jo ka kam batri paken de bar te kumba phito de DGP ba Peter Pyngrope men de balai te de principal jong ka James Model School te kinte ru ki dan shabari ke trai ka eka kam khadin ka jing pule jpi ka eki kam ge ba phitrai na mari dep ka jing pule ngayo kam hapo Mekofed Meghalaya State Cooperative Marketing Federation kum assistant manager te trai no kenang do swaka tu ngala hikai school St. Peter School Shillong South Nem te mari dep ka graduation tingi kami kani ka post gen of assistant manager tingi apply te jayu how to port chairman jong ka corporation di ma PR India bam ko ador le te hang tu ka application ki tha ba tang blood dep ka tak ba arfuar snem ni open apply tengok kunum dah mo ni bala dep ka graduation de giden and ka minimum qualification de graduate ken tinggal ikren ye ang pitsar ngate dep ka graduation ngadang arfus nem
Tiang apa yang apply. Tiaga interview ngawan bar. Nak tu interview nasi join. St. Peter. St. Peter's de swagata. Di ngidan hang neru ikon jong ba Pyngrope I ba David Nongrum. Kandiat let's say ban college phang ka jing MGP Nongrum pi Pendap school hai la ka ki ngapai kham snap ni sngoni pa nei. Dan ajan tama. Ta ba Pyngrope itu kandiat phang ka jing M jing M khna jong ukon jpi. Ka tharai bu pa ba kili yu. Kham nong ba unju ba nong lai. Phang ka jing M khna jpi. Por bangadang kena ngali school po St. Edmunds nado class 1 nado class 10 nado the pass class 10 tenang tu pat join Edmunds College dengan 11 12 po Edmunds College dengan sedang ban tre kamru hajuk opor hatu opor I meru tre contract di paru la tre ka kam jong long contractor te ngasih in between kumto apa ngasang like BA first year sini am to ngasih like yarap yaki ya perlu angut te hading tu pat dengan ngam pendep su ya graduation tengah long full time ngatrain obat I parin te ngapai ki side jung I ngapeniat mangakan ki side jung I podokon te hading tu I sim kam sabar jung ga jela kum spo Silchar Assam University nata Arunachal spo Tawang tengah lik sa situ ki states kan lik sa situ lagi Ibrahim tu tengah siwan ting. Hadian by decide mai ban nilai election pan hau 2001 ngawan pai no po Arunachal. Tengah wan yarap nam ta ka election jong I kebalong hau 2003. Kum ta hadian tu pat tengah dan bat bat apa konsumsi tu pos orang kam konsumsi yarap tengah lit bot keleng jong kat kicakap ilek apa konsumsi ki sinong kitau. Tengah semua les ngam dei tang bu pek kam jung I dak long driver jung I ro jo opor ya kali nam ta jung I let konsumsi bater ta Ba Charles kamno ka jing long khna dekat ne kamno ne. Pudekli ya ki kibik pa. Lano kinumong. Bodu bu dekat bu ki bor kinong be bu tipsngi. Ulang kamno ka jing puli podang khna Biang jing IJP. Biang. Te inya phai biang sepi kamno pi poi par saka sanima sima. Kumni ngamar ngi gidi ki Pyngrope nakani ka sinong umpling. Pingi hot ki sauk po. Te kidan ki men jonga imanar ki me. Ki balai election teng min shwa. Nakani ka constituency sorong kam kain. Ngamar kan umpling ka hap sorong kam atu mentaru. Te ki khodi highway si on belimele election no ya. Tiong te ilem no mumdi ka ba kam ko basuk bat ngam dan idea ru. Tiong eng sa hikai mangi kiong. Te Henry Ashwa ba kan long election. Iti ba mamut ban yarab inga ya klad noken di menar metrai. Tula sim larung. Tengi ya ayuken. Te tu por ngadang pendep ya ka koi ka building ka NIC building la de fikun mau jan secretariat. Ngatri mga tu ka kam. Tendali pan bill no office hapin dep swa kan le tiong ai no final bill no barang election ta. Tiong don bisa. Te kun nom ta kain. Ta mlile ngala handover ke building le berkhoi. Mari dep election ajar lai nga job. First time. Mari job. Te tu por kani ka corporation ki budban khang no kain. Tengah ongi malapang, sir, lada long, ay ngon long Sherman ang tu. Berkajau par kalong minister, 2003. Kibut man khang no, te ngalit, tengah long Sherman, tengah kodi accounts department kong say tu pisa nyo ba, wapi di ben ay. So election muklamay mentabi apa ay, kajau jebab, misuar muklamlaban ay mamdon bisa, mentarung dan itu bisa kyo. Te hindi ski ngala ele ban build up youth corporation MGCC hado ba kat dala mga ndai ki tulap ki briu ki first week ki build jong ki contractor ru boro khoi maria tre ngala bu ko ka kinja system baya ka pisa ba ki laud tap ki department dag manta ka kam phim la ban pindan ka me ka
Tangi ka sud ber AC charges daga tu pinse ye siwi ka tulap jong kinong treken. Tiu kontraktor yo bil tiu trek loy building ko dep loy. Tika do ko ka record ka dang sa hadu minta. Awla da fikili kinong trek jong MCC kin sa itu ipi. Tamba ban sustain ye ka pade. Pia bon rakam em. Tinga silik sodong. So deliru ngapoi. Apan kam na kini ki Jawa to JNV schools. Jawa Navodaya School Committee. How to pour don't we chairman juga tu di IAS officer kan na Manipur. Ngali ku memilih ku chairman. Ngali po office tu pli ulas you can mat ini ki mud syakai menteri. Di ai school ba ba silchar ngi sa Mizoram ngi sa Nagaland ru. Dika sa one kas pisakan. Jadi tu pisakan mari poi pisah de kim pilot nomor ke building kan simpor bentai. Di tang na ka sut ru kemlapam su. Dengan mau ketuk sistem kadang ya ada minta. Adang ya. Tang lada ki wan pin keng ki wait gam tip. In report bangalong chongkunor chongdor bar thawain ru. Ka NIFT building ka MGC long kadan ka move ban shift no ki wait ki department ban treken. Ringa kerpa dia CM untuk por kata ini Dr. Mugul. Ong I know MGC hi nomor ba kila tri ba temo. Te plus सरकार कम जो सा शीतंग कारू हाडू मिंता ये कम जिसी बन सी को तुलब जो नौंत्री दक कमाई ला जो ते नौंतुरु की यो पिसा कहीं कुमता Balai pijet ya ke sang kongres. ngili miswa bos asy dakharte ki on kongres te ang niru kumtai kai det kan no gayu Habalir ma join kongres kelamdon kemain ban switch party. Umdi bang adan ka jing sngop per abadi bat kui seng dan ta ila su join kongres nation don Di David Pat kumno pipoi buat ya senjam ning pa ban long no Markhmat ban drung syaka jeli jong sign party. Jing siya ngam sim don interest ni talk ifi. Bandrung ban join politics. Kumang labang ya talk ifi mene do bolong MLA pali bon kapor ngasi lek bujuli kacung i de don sport long ne de don program show bas putih isu kon nong de mablingi don gini ki school ki bobon ki sports club ki bobon ki don ki football tournament ki bariam to ki expect baki nong Markhmat ken wan ken inaugurate ne ken long chief guest kum tater ter de kapor bai pam don po station ne ibun kam tengah slit nga on his behalf ken te mi bujuli mam tu ken hadir tu te akan mau poi arhajar sau MDC election. Te ki bon ki nong kisan pa ki ong ile MDC nong fi. Ne kumo meneng ngam sim don interest ban join politics ngala i bagi kam ko baki aba. Kam de ki busuk. Ngala i kumo hayap be kumo ban penbet penbiang ya ko konsumsi nang tagi jing dawa bobon ba. Tengah pet ko de kam ko ba e ba. Kam de ki busuk. Tengah dinai beng ong em ngam kwa ban join ngai tang ipa ma ru la biang hi ngai na koi ga yeng we la adi ban biang hakani kam sekri pa ba kai te hadin pat ba ya apo konsumsi bon snem kum to na do ajar lai hado ajar spong ngai ipa decide no ban wan le na po no to mai konsumsi te ong nga we si ong men le no men po mo rikning tong em pangam tu le ban mengalong comfortable hakat tri kam lajong khamsuk no te yang tu dah memilih macam dengan terwana so ki we po ki romba jong po konsumsi ki bakwa ban le kan ni bubun pat kinong Kristian ki jong ipa ki penbor bet ipa bang ngadi ban mi bujuli manga namar pa ki khen bet ba ipa la su e konswet ki pen mi kata kentien ba la e konswet ka di konsumsi hadin post nem kum emile la e su e entah ka ijendat tu kan di penbor ni pa ban ong em dia menyelek dia penyelek dengar kan te kum tai pa yong da memya hi Markhmat tumut kanum long mun poi sakthong ni pe ki pai ba ki kwa te han perkhat ba te ki wan sanga ki penbor te ngong ki ngong to tang bagen hon dengan ngong to ngong nyelek te ngaru ngasang ban ya tengah ya hi bro ki senam hi bari pa kan bari
tinggal ong betul je le kongres sih atau kepuar tinggal ayat arsnem halan dulu ajar khat wei khat ar tinggal pu ajar khat lai hau benai Januari ngan sai kongres decide benai tiket tinggal sim yo tiket kongres yo the way patu candidate yang taru ngala ngai som mi pai yang nya chakmat ne men song no ba kum ne mo lang mi di congressman tinga ong pa khat bong pi ong pi song dung an song no yang taru gini keju kinong kesan yong yele bit PPDU independent congress the job kum independent sele join congress biang rumile tang ba pdi ban yele tinga ong to ada kalong kum ta dengan sam ipi tinga ong ipati pai ong to laki pai ba ki ladaki ong bet bakin don ban ngi mo mana margi ong ba ngim pet ya kaseng ngim pet ya yo breu ti ngababok ru ba ha ko po di paru la tre ba po konsumsi ka development ka bayuan ra po ka ato ko po ki son kham konsumsi kam dei shu ka ba ka bret da pendali po ngon kren konsumsi menta pin pet ba paro khot kishnong gidon surok gidon biang ke school compared to 20 years back kan gidon kishnong le kibdang yo light how adjust po haka term jong ipa kidang don kishnong kum kita po konsumsi jong ibang pat yo light ni mentar do 2010 kila yo light nila yo kisurok but ter bakal konsumsi bahaya bahasan po atli kishnong tengah decide te kipai ba kumbaki kulari kila wan rap yang ngas ki penjob yang ana tu konsumsi te mentar kan dia second term jonga napo mau kena konsumsi Ba Charles ka ikat PPDU congressman tu por belum very active ka ikat daw try ka ba na jong ki kamai tiket yo konjpi pi apo kongres kadan ka system kila bulu pa ba kin ki aba ki ai tiket kita peshwa ke uba buriu badan ka increment ban job ne te aka meeting ngala ekren hi marga di member jung election committee te giong la dapi ayu debet tenga thai ka chance kan dan mar haru menta hi ki brio ki burom mingi ken mar ngila tre bhabi e constituency mar porba job nga arsen ru second term le ngala tam kapotte awu ajar phra bon ba ari mar nga tam yo ru sana jar bot and that is a very big margin hala da fikhen skinong ginong gain amte pumno bar click la number ki applicants ki bot te jan omta te ila do ticket kan te sin bar ti la na kongresi te ka por ba ka congress ka decide ban numpat a ticket yo konjpi kamdan kanu ka feeling happy try ba pinsngo diao em nga small lingo ngam som diao re numar ngong lili itu dia ka larai ti ki bo halor te ki bodan ka bor ban rai tika ong to lili ta bangla shuang imat ani kenti te ka kongres kala bakla ban jet kin dia kata jing bakla te ka sedani mo ki wik mdi tang konstitusi jong debet wik konstitusi kila jahi pating ding kim shim je dia candidate on the grounds of merit we ting i penan kam ki wik factors ru te hangta ka siwan ka jing bakla ken kaya ba pelong ipi pat ba pin switch no ka constituency number one reason ka diga delimitation ka bahar delimitation mo number nga sa pokse mo tilala fi pet naga constituency barim jungaru ka nongra ka lapalang ka wancha nok pokse ka no tumai te ila diru ngala bon bla ithui yang turu tingong number yu kheli number ba constituency ko bayar ka jingnan kam yung hipai ba bon tingaru ka tala lang yate ngong uni bu kham samla te kham sting mo kham smart kham sting te ka kham bagen ile ti te to nong thumai ngan sang tangkar ganta panas nong kendong tamba uni la suk polate nomor por banga e ka no sorong kham amnan koi ka shnong ru ba pha bi ada kchan daga surak sudah minshwa por banga dan hangtu tamba ka sung valley par kha kadang yo surak hadir ma sung valley that kadi tangka cultivatable property ka gamdi ka shnong basa ki briote dong tangki yenglum sudah ken inrei
ki bun te bla yolot ki se pendeng ki thang shalai ki makhanu ki nongra ki nongali menriang jaroit ki tuli bom dan misal nom se pendeng te por slap te film la ban yan mor ko he ko umte aba pa nda her ko misal kan ma o ha ki por bang silen the one to nang ta so maulong sai sit lum de sai ki tu las song lungse jinjar ba pudan kali yang tu di tong urang bas nong di por wan na snong wan kit so shayeu sao la phim de ubrio jong unum kit ko so ju pe hei nomor pudan kali nga silik sport se pendeng unchan on pai da pe ka van la dap du so sao du so khi da jhur ki jeb share mo local share du nomor ba bopli kia ayu ken minta na boyo surak wanu nong thet na snong minta finale yo si plastic so saru pila de unke ben lomta tekani ka surak ka hera bi ka pin ki ya ka yo ka ko jong brio ken the infrastructure is very important tingala shim ya ni ban ni de ban pin biang masif la pin biang infrastructure unong dong utip kum no banim nomor u khauna lum ka dona sem jurna kper untakin di putri sitom pemina kanika covid kanika pandemic mita nong umiap cara nomor putri sitom ki repte mangigain nong sorgen mina yeng poya surak de dikatakin tila de fi ai ka infrastructure bo biang sakinong gendong what more kin wan sor bon bela te hakiki artem ba pila job lenter haka araja khatlai pila break non ma pikam job try kam kata ya ka senior TGP apo ka party party ngimju pay your seniority as po kanosin bo job you pay your seniority as when you enter as a member of the party hey, that is more important in congress ki party kam timo congress the your seniority pay busho banong example ye umar silalu rem arsin demde Henry Maria job long deputy chief minister mana party ngi pay seniority in party the in the house is different house kila pila ban shatam nomor ba ka jaga shong nomor ba pila rem tila ban un ki weke house seating arrangements kala ban katu decide naga hami kanu sim pila job ta dete ne ha seniority in the party kadi house senior you in the party tik ka jingram nyu phi hak tu ka stam ba phi kon first time nong tmai try ka ek riz ka daw try ka ba phi lap ba kram job ya ako galiang la khino ndo perkhat ken ko we ngala concentrate kindia chuni te le diru ngam sim ala khinsting mo mo ektate belai no confidence yes belai amla ban len ye kata tambah ka jing one year up you niru te turu tamam lele no ki brio phi what is politics kam diga nong kinti jongno chongno pai ba wonjin dari ki sngo ba ki kwai u brio ba hamla ban tre khamba lani u bolong u ono u ban ya sai tam ta jong ki ka dor ba thawain jing ek jumuna kinjit ken minta hadin akani kintile ngai steng kisno ngaklam sangite ne ki jadi de minta next ngam tip kai banja sur pai ba ti kong song haki tamba kumu nong mik mat fi pindep ya ka kamram ke gala bin sedi afi kata ti fi de pindep kam song fi job ni fi margani ke kani gam di ka nong ti jungi te pila along unong mikmat artem na kathan nong gandong menta piwan hapo sar ke pilap ka jing ye pher trai ban serve pai ba hanong gandong ba hapo sar kim da dan than ka jing ye pher la da fi khani nak ta liya khindia da sar bopli ba namar ki bon ki bala dan ka jing nang ka jistar ba kham pura te ka jing wat kam ken kata ti ba kham na pe ba kini ki popli ki mio kam de la de puli de mindang in hable ki hab shna ki avenues nam ta jong ki ken kumno ba kin yoban yeng hala jong ki chat bonum depend thana tanga sarkar
dikata ngi plan David, kung mapiyaw mo niya ba, yapi ka lang kamsok kapag piyaw ko election ng mga gibuan ki kam development talero pari pajwe. Te kini ki term ko balaj bat benta ba pidang ya nanti second term ki ai ki ba pi lale namta konsensi ni pi. Kalau gumni kabasa kadang buan ba mo Henry kakum kapor ka ba i por bi simti ma i ajar lai ba kapor mga simti mga hung ni ajar khat lai in a span of 10 years kan jingan ti suppose nem long ke ka ba sakut ka kam dei su kum kapor ba i simti ma i kapor bi simti ma i temut ka ka konsumsi bla ishra ban su ong no ba su ishra di kibreu te don bok pat ba kapor jong iru ilawan ra katuk ani ka development temut ka kampen sting ya mut na jaka bungan tre sispa ka jino kam ka sispa mut ka sa no stang subu siteng ne lai pawa na katakin te ka kham suk pitip hiba kum ginong mikmat gideng buat gidem schemes na ki department baper makiru gidon ka jing ki department gidon ka jing namar ki hapan penbiang baro khoi kin report li konsumsi te ka giding don kam ngenum la ban yo hapo ka shikala of course ngadon bok ba hakapor my first term ko jong abang job ki departments ki kersan si saya kata lembaga ministers nilayo bon ki down works hapo konsumsi kamta me ki central government schemes kum ki PMJSY nang ta ki bade ki school lembaga ADB nang ta naka health ru ki nilayo ban sina bontli ki sub centers man kisnong te but ter tang ba wat kataru kanu snong kam ne kumjo te kanu snong kum example pi kum kam maulan re kade snong ni ajan khapsor mensual 2013 hadu 2018 ngila depan siang rong chen baro khot ki surok apo snong hendai menta kalami so ko kan to chat kham si suram khot snong baka snong ka ai Nongrum yang yakini kibala tho na kibala mi na ki yang kimi pa ki Nongrum yang satispo traisno satu kan dega surok khendo te dang menta asnem ngadang yo ban siang surok sata henai menta kila mi susu ki yang menta kajing dawa ka don susu ba kan hap extend bang itu surok te kan ni kajing dawa hapo konsumsi mut kamde ke ba ni pendep no tang hapo sikela man kasngi man usnem na wisnem so wisnem ka demand ka don bet when it comes to development kan long komentar apo son kham gidon tang gawe ka sub center health sub center hani ka demand ko long bang son kham ko di snong bahe gidon kam so gawe ka PSC kanang bakan pensuk ikipai ba jaka gen wan sasor mut klayo no immediate attention hang to hapo ka snong bagi sa ko maur kanang mentang gidon ko gawe PSC mentatap grade ka CSC bah health minister wa akular bat wong bangin upgrade no kada kalong jimento yaki pai banong susnong bangi I mentaba kum kani ka pandemic kani COVID-19 ki marching kilong ki pai ba no po nong kondong hoi bong ipa ka de po nong kondong kita nong kondong ki brio kum suffer na mar ba ki Nongrum ka bam ngam problem de ka wan po healthcare pat ka bo jing ki kumana kini kidon bon ki baspang bastom hindi namar bakim don ki karpas bater kim yo man sponsor mut ki banyak si case te lagi don ki CHC don ki CHC lagi pen biang kini existing infrastructure badon si ki nong kondong tu pai ba nong kondong do kam man sponsor sila except for extreme cases ki belong critical cases te banse hindi ki cases ki badang long minimal mut badang long badang laban pet di kiwe an ki doktor madang la ban handle ki thanong kenong ken te tingi sukermen ba kan ni sarkar ki banang wanang Sheikh Madu ngi ban strengthen ya ka healthcare infrastructure sepu ki thanong kenong ken Kalau mata konsumsi JP ke jingdan ki jaka sumar hadu kan wala biang ngala ban ong ba jan man kisnong ngila don ki sub centers mo jan man kisnong sub centers mentang don atlik PC kawai pomor kening kawai poding paso dengan propose ru bang di bandon biang so kawai PC hapo son kham kasnong gala ai ka jaka health department ngatai because of fund constraints kim simla ban sanction but ngi kermen ba in the near future ngin sayo ya kani ka PC po son kham kumangilong ngatai ngam duna ya lai photoli nagi sanpho atli snong mi don
Nga tay man kisnong idon ki sub-centers except for 1-2 villages. But baki jan iwi snong tigi don notang gawai ki sub-center in between these 2 villages untuk kan. Te kung bakalong hi kabyang nusdong. Te tang man su kumta bandang kentiu susu kini ki infrastructure ki badon support ki rural areas kan. Tai. Ba Charles Long minister po kas ba de ka sarkar ba rule Congress. Ke kiba pisngau try baka Congress klale akapor badan por baka rule ya kas dapo state jungi. Kulong kumne ka infrastructure development jong state is a continuing process we. Gimla bonong ba ita klalem ta Congress klalem ta ki wekin lem ta continuing process. Inre gumu minister por bangabadi ka tourism. Shwa ka election jo ka arjar pra. Te tu por ila develop bon ki jaga. Lakin mau asora ngangali ang tu haus nem arjar niyo. Tingi khodi kini ki rong ba shnong ki rong ba ki bak penyai ki kam shnong kam thau ti long meeting hapo circuit house den lai poya ka ji kren ti kami ka scheme jong ka government of India ki khot ka bed and breakfast gen bakino ki long yeng ki bakwa ban awili ki scheme ki laban shna ko bi ka kamra tamba de ban long with modern facilities hot and cold running water and the bathroom di man long biang bo you kai te on pe piso ni pisa te piso yo kalat ban kamai kai no ban ki touristic in sang to di si pila kamai mane de kren kumta sa sipang kiramba kyong MP ba kan itum long ra yawan ki nong wei pinjot ka sinong kata tinga skam no akang bukti na mar tu bor bukti thanu yo poisra jinge tikatu ka maus mai pede ko building jo tourism kepala hab lajan habi dalam kum ka kremte tinga yelam ju architect director bro khayele ni survey tiga sami hatu par janga ke ni sanction sau klur tang kana mta bon chnai ko minta ka punya ka UM protawas de to porjungi pe minta ka ni no ka lakiu ba to te hadin da ka to ni snem ki brio jo sora kila so ba plan ka ni ka scheme ka ba yarab ti janman ki yang kala hotel minta kadno ka jinge no homestays ti minta ki brio kila berkat sisngi pinyo si ajar moro banai fi tahu kan ni ka jinge minta bangi shem kan ni te kan sakud no hi kai sawan ka bor ba ki tourist ki man pai miang ti economy ka kio no ta infrastructure development should be the first priority of the government ki bat ki we la fi ong hospitals ru ka infrastructure development la fi ong ki healthcare education the infrastructure bitan kam ti kata ka di main ke Lalong teng speaker nado arajar kandai kayak tu kita ke assembly jungi la do la khamslam mata nado ke por jo pir pila initiate banyo ya ka yang assembly batmai adu mentang impat yo kai ba pir man ong lor kata trai na do bas dang ila shu perlu de ka por banwa de ka jaga ini akan mau hawarjar sauman apa house ngong believe him shna ha mau deng dia to ka juga jaga ngak do mar tu di ka jaga jong sarkar boro ki emily apa house ki ong em ka jangai pelak berdi berai hatu por te kam layeng de dia kata kan bangi iklam laban rai ken bagin buang no dadin ki le cha perselong we emily nganum sikurteng wong mu charles upan semua dia daripada konstitusi jongu so ko di kanong kinti jongane ko di jong poroti mentang long emily le sangam long mo ya perkhadi kala we kain minta pergi ke lalong sor ke tu jaga hausau arjar sau ki ong ke jengai plan kalau klau dia le pi perkhadi jengai pi jengai kan pi kumu member jong congress bala kham long senior hapo ke parti hakini kisnam bala ni i bakadan ke jing ya phe jemut han yang tai dese ba haduk ba we ni kis bala kham senior na po congress dr didi lapang ru lami no nak parti wat la im yakun chu election
hajing sa kum parti man ada banne be parti rihaban mi no nak parti bisom no try lo jing mi jung i aga jing mi jogi ila do we rong ba ka ba long ka ba bala contribute chibun ken but nga bala dan bad ila bun snemru ngayo i ba ka jingdan je i ka parti ka yara bhai ka parti enre ka parti congress ka bala im de ki spa lai poso posnem ka yeng ka bahe kandani ka ni ki jinge fer jimut kandani kita melalai le te ngin presang bon khor biang yi bele ngin khor biang try ka jing bam mentar ka second time maklawan biang ka sarkar jing BJP hapo center try pi ka dan em ka disadvantage ya ka congress hakas kisna manwan hak election kani gadi ka circle politics is a circle ka stul mutu mendala da people long pet min hakani elections bala dep hakini state repair kanu dili state congress ka job di kajui minta hadin ngani ngai sungo hajar pulai kan eba ya ka BJP kan one biang kum the numbers baki okay the absolute brute majority will not be there kata ka jiso juga mahabangi puli ya ka kibor kini kita bi pet kini kita ngami ngamdan kata ka jing sungo baka BJP kan one brute power ka congress hapo state jingi bla sanchar la khambun snam ndeki babun ki issue khlamla ban solve ban pendap border border dispute kawai berkasam de berkiwi de ki kampan roi de singila nong ban ikan ru akbai de bat doyong ru bala penduk nong sibon ya ka revenue jong state nang ta berkiwi de ka bapidan ban ong pi ngan ngom de habadi baga border issue it's a long pending issue but de bangila ka cadastral survey not was dang ado bangyo ka jelande hang tu ilala ban kedong because mentality jong ki brio romdan nong pait unwan sang tu kinwan encroach kan this suki minta jaga ber registration asam tiga asam ka kam itu juga ini jaga jungi this simple akam dagi jaga ke puta bagi ai puta sekit ki brio pan biang ba ba to imlele ini persang ani successive governments kila persang ni rukin persang at least gim day bantu show kain ye ka bane por baka congress ka rule ha delhi ru ha state rule congress ha assam rule congress kai kada bamla banya pinbet bamla ban pinbet kada ka cadastral survey jong pi kam biang kamdan di wasa monong di jongi mergani kamdi jong ka party the kadi jong ka state wise no pimla bono body congress ang tai congress ang ni la ni BJP ang tai BJP ang ni umla kamyat kumta you have on facts and documents and papers kan you have li jury kan banyo ka jinsha kamshong ki party has nothing to do with this they were on facts kan PE kumno ni ka government mamanta kumbo boyo imu fi kumta yi ngayo em kai ba fidan ban ong se kritik ne mem ko long kum ne every government will have its dan la jong ka jingduna ki tamba kermen ba akini kisnem ko wan dang sa arsnem sting kinsa ya tre bhai ken namanta ka roi ko par jong ka chilai bro ko kadon ke expectation jong phi tre kan sawan ka change hapo government ne pinyo ka congress kan yo ban thau ngim dan ganu ka jingsngo ban ong ba ni kwa ban change bil kalal ni as congress ngalaban ong ipi kumuri rong ba juga seng ni kemen bagi dan ka opposition ru kumju next la ki pait ba ki sngo ba ai lat biang e congress kinjet Hendrik en minta ki pait ba ki idea la di kite te I can see sharken nakaliang jungi tiki your full support criticism can done by but it will only be constructive criticism kan kata
Umdi banong ba ka pemler em kata kintin ngim jude ban penan kam. Kum ki nong mikmat jong ka dorbar. Ini ban berobor ai ka ketika mon ketika dah. Kenam bakin pindep ya ka kamram jong ki kum ki government ban pin biang ya ka jinan kam jong ki pajba. That is most important. Yang ipat ba nong ilam jupi nakapos wan rabi ki issue per ban kritik igani government. Mu kudau. Mari bu kritik bu kudau. Ya ka ebo pidai ben le. Teka song hobi kan pidiang ni pidiang. Tada bisong ko dai te pidiang da bisong bom dai te nai pidiang. Pi kren sipang tu jing do yong. Saus pan rupo klor. Ki we jela bom dan do yong pare kumno ki ya. Wat lat kain kumno ban kamai tu saus pan rupo klor klem da ti ya ka do yong bodan hakundau. What are the avenues in what? Usia mulang, bermula boy ke export committee ben kumno ban le. Pin kiu ke dor umpiang dayo revenue tu. Pin kiu ke dor kiat dayo revenue tu. To what la chu kain kumno papinyo. Ibun namar dapi ong tadi. Mizoram don du yong. Cubum da maglagram don kan mi em to subject. To what la ki be linti ken ki lat ki ban wanra ek revenue claim da pinjot ek mariam. Yang pimot ba kamu unia udawiyong non kaman extract. Ngam ong pim non kam. Ka abadan u extract. Tamalada fido what is the alternative? What is the alternative ken? Ban kumno ban pindap ek katu ka jingduna revenue bangim yo kami yo akini kisnem. Tipnon kam ya ayu ken. Ya government kumno bolle. Main dia kata pay ke tourism. Bisa tang na tourism ru, ke bank ke Goa, kimdan kam gitu lagi dan but iron ore, but minerals, but nada hodong. Tang na tourism kim labam. Beli kan itu ipisen. Yelong meeting at Delhi, tourism ministers meeting. Te tupor ka minister di ka, gitu ketengalah man. Wan seniru ambika suni our minister tourism ting ye shonglo bro ministers apo Delhi kiligen ko utilization ka no ila upload ng pisa pagi yo ter ting ila bugi proposal ting la ong madam ngidan kam sa kani pisa tam ta bansna tu por ngala propose ka convention center hangte po umyam ke basna hotel mta mau tu lakeside view cottage hang tu ngala propose ka convention center mar borok ki state ki dan ken tambah hadian biding ya snang niru apa jani ulat poi ka pali jong Goa ong Goa fidan kamayo tu minister Churchill ong we don't want ngimdan kami ka pisa jong sarkar bante ka development juga infrastructure tourism idang kam yo bin weng yu sipai nong to bagi pidan kam ke airport jongi nomor ka witan wong hadu kata dilana kani ka jilla jongi nei ka desha boleh bula usna gerpang om ngati ong kani ngala syang ke perthai borok we kani ka jilla jongi compare pa pinchem ka khoi ka itnat ki scenic beauty what ki jabin reuru ibu tip ya ka akor ke buram, ke em ke jingem tip riu tip lay, penumin sem hanu ngabala syang ngabala em citkharu, ngau yang ide ban sumar ya ka mantak. Terlalu pinang ketua saucepan folklore na inala play kan tourism, kani ka lockdown, pun sampai kan sawan. Ya hanes ya ketua, ngangai lada gila apa, ke jela jongi kan long ke jela ke ba. Laban yang halajong kicat tengah tai tabapa berkacungai David let's say pi kam dang kam duna bani kiran ki ke tangga we jingkli kai ga rai ba pi ba pelong pi ba pen rai ban join ko congress what ada bi klemio tiket ban yakun ko congress ko por first thing em kumba ong fi mene ki pajba nong krisan sungate ki ong kumta ki ong ba wala da fi independent makano fi independent congress
Te kelalong obvious sih ba ipai do na po kongres ki propose nem. Te hadin ba nga job ru ngali support ya kongres led government how ajar khat lai. Te definitely how 2018 te kelalong obvious ba khaji ba nga nganyele bit na ka seng kongres. Namar ke donot mensim jongi ke don ba kongres si. Hanga shimet hi bon bela truai nga lagi ki seng ru banyele naka seng ki jongki haka pot bang do tiket ni ngong em kajing temu junga hi kalong ba ngan kesan ba soka kongres tika bahi bang job kum independent ngali kesan yang soka kongres lagi dong kami kesan junga te hadin bang job patru ngatribat ki ban along batribat seng kongres si dengan iba kali seng ke ba Bompek kemat you know kemudian bapet sidang kemat you know dengan kalong lu kaseng ke belong badon ke disiplin ngidon masuk ono commander in chief ngidang don kemudian berokhat kilong boss lu berokhat de jada dong long boss lu berokhat punya kan batang no ngidang bok bagidang don ki bahalor ban pet ban kemi ban yalam ki ban sneng batar ter sekarang ti pa film mo mene ipa kongres dengan next election puda pa wile na po kongres ko nile na po BJP de segal long tingi ba kumalong te ngiat kayeng jungi kalong ba teli kalong kayeng ba tiblay te ngi semba ka kongres ka diga parti ka bahatam ka ban yadaya tangi ka jala ka jungi hindi ka ri indiay pa ko we takadaw ka kata ka penlong nga bangan join ya ka seng kongres Ba Charles ada ke kongres kawan biang kayu alat yang mensensyar pok jela. Mdai bengis ngau ya pher jai benre ne don kan untuk jing ngau re dese pi kmi lentine mbakan des kapali jong unong yalam nang ni na pok kasi jantia ban yalam ya government. Pi kumbala kren debate aka seng kongres. Unong yalam uban long unong yalam ki jet ki tu ki MLA ki ba job na kongres. Te kashong haki ba yeno ki kwa. Shubu minta niya job naga rules but na kasi jindek jo. Tekin jet baki ke. Kimila bonong og de bonong nang ni. Hoy. Taga jing sungo bulai sire ka laban dan. Pali. Ka palis na. Hendre boro ka de ka jing thapot bote. Piap jet de. Kimila bon leda ka bor. Mono umdan kok. Election of leader is by the CLP. Dia kata tinggi habu dia kata kenamba kanumdan kanono kajing ya. Perjing mungkin. Shuan purkono kelas jingkeli se ka ban khamsung danda dang kali. Hak bede bat ka family dynasty politics mo gyong nakaway kalong yeng. Kumakalong hastia jungi pipidan sikipas kon nang tay na po rilom jentia pila i kidan sipara sikpa sikhon sipara boroi pipidan man ongla kata nakaliang jong garwel tu kay pipidan man ongla kata trai pi ki samla jogi mo ki balandan ga jing nang jing start ko pura ki deban mishkmat baik kum ka kes jong ne ongla da me mele ngana ki be rimdam bomite Wat mentaru kerta jong agak next muru bentim. Ngalaban wat beriu tu. Datang miale lede. Tila dengi mioi beriu bobiang. Pinlek no. Nomor ki bobiang ki mite. Kicukren tang na yeng. Kumbong kasi san rupai rem dorbar. Ki mite. Lapin bor. Ong pai pisia bidan ke jinang star bobiang. Bidan ke vision. Bidan mi. Tamba ka jela jungi kan yo ka jing shar na ki riorong ba ki boyo i jingai ngamong ba kini ki bodan menta bro i jingai surai ini ki ami ken baik European countries prime minister jong ayu Canada bodong kanus nem Finland li ki arfo lai post nem sudah prime ministers they beli angin imdan kain kasha the constitution allows me ken ai ladi ki pai baba kin jet in refi mai late mentala sang award an award ubri obiang em kon cerita tengam laban continue
Ini pa ban song thai dem sin. Jadi kata. Tang ba ka long run kin. Of course kam song hanga api constitution. Kani ka kumba gile po Amerika. Artam ki de nai. Yubriu. Song no. Kang ba pinyoy ka fresh talent. Kalaban snyo ka ban baru ngimti bi kata. Hinre piyo bun bujili kai. Te fimti blano pinyo brio bobia. Lesi khambaru to nganga tri sorong kham kartu kyong bum ba chals tum don. To so job suk ni. To boy minta hari ni la tri ba. La job suk biang ini. Ti minta pia wat minta. Ti Henry pait kecus keju. Ki badan ke jingnan star pura kimi. Film dan kemensim ro, Musim kani ba lalu film dan musim syagri ba. Ni ke mobile phone nga app so kan takam ju pilip na. Lagi snap. Umtaken. Henry ngamla ban continue ka ye jong akla te. Ata pudeng ki kongres bulong MLA te long sini mo semua. Ndai Ke age, ne? Ti bulong sini nga ka politics tu di dong moguli menda. Dari kena tu. Ngalong minister, ngalong knor bar thamain. Te umtaken. Tingin hapin bo, ngi bo ngi hapin semua. Lemba kini ki media, ki mupi sia. Ba sai ki brio. Kada don bo biang ngan syong. Dan juga. Berngangit kiwi MLA di kidan tu jojo sisko. Begini mana ailah di kiwi. Tidak ada main latih. Beliau saya ni yang baca, saya ni yang jong uta. Kamu longkin tadi. Te perlok ngilak poy si kebukot jangan ni keji keren jungi Markhmat bakri pokmat ngi kermen ba kahni keji keren jungi mtas ngi lek sepin sotnat ban sngap ba place ngoru ik ai ke ba kidan ban syakri upai ba ki ai kampen roi ba kilale haswa jungi ni kisnam ki balain. Te kubleshi bon ni ke por jepi borok bila pe ni program ba Charles kubleshi bon ba David kubleshi bon.